Adapay Mesa, guys, for the Ilocano News, Adapay Mesa, na participating government agency. My favorite, the Technical Education Skills Development Authority. Dati TESDA, nga naka-enrollan ti the whole company ti NGT Health and Wellness. So, good morning, ma'am. Good morning, sir. Hi, how may I call you? You are Ma'am Marisa from TESDA. So, how are you doing today? Okay naman po, and we are very happy na nandito po kami kasama sa activity na ito. Yes, for the Duterte Barangayanihan Caravan. So, how is it? Kasanong ti TESDA itata? I believe nakad-ado digiti offerings tayo nga short courses nga talaga nga very ganam. No, dati may panggup iti In demand. Oh yes. Yeah. The right term. It is very in demand. Kat numapan tayo lumaban iti Australia, Japan, kada Canada, Pilipino nga talaga tialanda with skills, ma'am. Well, totoo yun, oo. Filipinos are very in demand. Lalo-lalo na no, ada national certificate na issued by TESDA. Kasi no, ada NC-nan, parang na-meet na dagi standards nga kailangan iti industry. So, ag-enroll kayo iti TESDA, short-term courses dagitoy, and the quality of training will be assured na maitid kayo kadagiti ag-enroll iti TESDA course. Yes. Manong nga bonggang school ti TESDA nga available iti Ilocos Norte, ma'am. Ano digiti location na no kwa? Ay, 21, more than 20. More than 20. Oo, na schools dito ikuan. From Bangi, we have from Bangi to Badok. Tubado. So gayang naka-ado, mabalin tayo nga pag-enrollan. Actually, halos every municipality ng sangkat adda at TESDA. Ma'am, awisan man amin nga umay damot mag-participate ki detoy Barangayanihan Caravan. Tatanga bigat. Ang amin nga agbingbingag kan buybuyat at maawis kayo nga may maki-attend dahito nga activity tayo iti Duterte Legacy Barangayanihan Caravan. Ado nga agencies ada dito because it is a whole of nation approach nga kunada. It's a convergence. Wow. Iti na duma-duma nga ahensya. Kat may pakita iti accomplishment iti Duterte administration. Iti na duma-duma nga ahensya iti gobyerno. Bringing health, care, and love kadagiti constituents, kadagiti tattao, aglalalo kada tayo nga Ilocano for la Ilocano News, Kuya Dandan and Ma'am Marisa from TESDA. Thank you so much, ma'am. Great days for us. Thank you very much. I-focus tayo man, Jaybird. Hindi ko tayo kakapintas. Ka nagkakagwapo nga member si TESDA. Thank you, ma'am. Thank you din. Thank you.